Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bridge TV, this is Bridge Sport Update, muri kumwe nanjye Kendrick Elwaziri nk'ibisanzwe tubagezeho amakuru y'imikino abagezweho abavugwa hirya no hino haba mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku mugane w'i Burayi. Bifurize kugira ibihe byiza rero, nizere ko mumeze neza cyane. Reka amakuru yacu munyemerere tuyahere hano mu Rwanda mu ikipe ya Sunrise. Ni ikipe ikinira mu karere ka Nyagatare kuri stade Gorogota. Niyo stade y'akarere ka Nyagatare ya Sunrise ikiniraho kumusimbuza umugande Jackson Mayanja w'imyaka 54 nk'uko mbikesha ikinyamakuru Swift Sports cyo muri Uganda, ndetse akaba ari n'amakuru yahawe umugisha n'ikipe ya Sunrise ibinyujije ku rukuta rwayo rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Uyu mugande rero Jackson Mayanja yakiniye Uganda Cranes, ubwo ni amwe mu maekipe yaciyemo kuko n'umwe mu bakinnyi babaye n'umwe mu bagabo babaye abakinnyi beza cyane mu myaka yagiye itambuka, muri za 86, muri za 97, za 2001, za 2006. Jackson Mayanja rero yari umwe mu bakinnyi b'inkorokoro cyangwa se mu bakinnyi beza cyane bakiniye ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes nk'ibisanzwe. Jackson Mayanja yanyuze mu ikipe ya KCCA nayo niyo mu gihugu cya Uganda, yaciye kandi mu ikipe ya Al Masry yo mu gihugu cya Misiri nk'ibisanzwe. Ikindi ukwiye kumenya kuri uyu mutoza mushya w'ikipe ya Sunrise Jackson Mayanja nuko mbere mu minsi ishize muri weekend ubwo shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yakomezaga, umutoza yarebye umukino wahuje ikipe ya Sunrise ndetse n'ikipe ya Muhazi United. Ni umukino waje kurangira ikipe ya Muhazi itsinze Sunrise 2-1. Umutoza yari ahibereye, muri make birumvikana aza kureba imikinire y'ikipe yari agiye gutoza, arebe bifira hehe ni hehe hari imbaraga azaza azubakiraho kugira ngo azongere bizamufashe gutanga umusaruro. Ibyo byose rero yarabikurikiranye mu mukino bari bafitanye n'ikipe ya Muhazi United. Reka amakuru tuyakomereze tukiri mu Rwanda. Mwabyanga mwabyemera, umudage Thorsten Frank Spitler yamaze kwemezwa nk'umutoza mukuru w'Amavubi, akazongerezwa na Yves Rwasamanzi usanzwe atoza ikipe ya Marine Football Club ya hariya i Rubavu, ndetse yewe uwitwa Jimmy Mulisa nawe azaba ari aho hafi bafasha bashira hamwe barebera hamwe icyatuma ikipe y'igihugu Amavubi ikomeza kubona intsinzi yitwara neza mu mikino iyitegereje, haba mu gushaka tike y'igikombe cya Afrika gitaha kitari iki cya 2024, ndetse no gushaka tike cyangwa se qualification izaberekeza mu gikombe cy'isi cya 2026. Amakuru nabashije kumenya biravugwa ko 99% yashizweho uyu mutoza Frank Spitler yashizweho na Minisiteri ya Siporo hano mu Rwanda, nyamara Ferwafa yo yashakaga guha amahirwe umufaransa Didier Gomez Daroza. Ubwo rero binyuze mu biganiro by'iyakure cyangwa se ibiganiro byabereye online hagati ya Minisiteri ya Siporo ndetse na Ferwafa, baje kwemeza Frank Spitler ko ariwe mutoza wafasha Amavubi gushaka qualification y'igikombe cy'isi ndetse no kubona tike y'igikombe cya Afrika gitaha. Kimwe muri byo uyu mutoza afite umutwaro wo kuzabihesha abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi. Reka tubitegereze tumwifurize ishanirwe mu Mavubi Thorsten Frank Spitler. Tutarava mu Rwanda, mu ikipe ya APRFC gatoya nayo yamaze gushyira hanze umwambaro w'abakunzi bayo nyuma y'aho ikipe ya Rayon Sport yagiye ibigaragaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ikipe ya APRFC rero nayo yaje kuba ishyira hanze uyu umwambaro wahise uvugisha benshi, batangira kwigeranya n'umwambaro usanzwe wa Rayon Sport, bibaza bati se ni uwuhe mwambaro mwiza. Bamwe bakaba bati aba
abawambaye nibo beza, ntabwo umwambaro wa APR FC ari mwiza kurusha umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport, ahubwo wenda abawambaye nibo bagaragara neza. Ubwo nabo bakobwa bari bawambaye rwose bagaragaye muri uyu mwambaro wa APR FC. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba nta gihe impaka zitazabaho hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC, cyane cyane mu bivugwa hirya no hino mu bafana baya makipe makuru mu Rwanda. Tukiri kandi mu ikipe ya APR FC, biravugwa ko witwa Emmanuel Arnold Okwi ni Umugande wanyuze hano mu Rwanda mu ikipe ya Kiyovu Sport, ubu ngubu ari gukina ikipe ya Erbil Sport Club mu gihugu cya Iraq, muri shampiyona ya Iraq Premier League, ndetse n'uwitwa Stephanie Aziziki ni Umunyaburkina Faso ukinira ikipe ya Yanga African Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania. Biravuga ko rero iyi kipe umwaka utaha rwose nta gihindutse ishobora kuzajya mu biganiro n'aba bakinnyi ngo babe baza kuyikinira. Rero abantu benshi rero bakomeje kwibaza ese aya makuru ashobora gukunda, bibaza se APR FC ifite ubushobozi bwo kubagura ibintu byose bigiye bitandukanye. Ni bamwe mu basore bahenze cyane hano ku mugabane wa Afurika. Ni ugutegereza tukareba ko ikipe y'ingabo z'igihugu yazabazana mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Nyemerero twerekeze ku mugabane w'i Burayi, nta kindi kiri kwavugwa. Duhere mu ikipe ya Arsenal yo mwita Michael Arteta, aganira n'ikinyamakuru Sky Sport yavuze ko atiteguye gutangaza ku by'imvune, kugira icyo avuga ku mvune ya Gabriel Jesus, ngatangaza igihe uyu musore yazagarukira. Ati nigize kubivugaho ntibyangendekera neza. Ati rero reka dutegereze turebe. Icyo nzi cyo Gabriel Jesus ni umugabo mukuru, ni umusore mukuru, ni umukinnyi ufite experience yaba muri ikipe ya Arsenal ndetse no mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Ati nibyo koko afite imvune, ariko navuga ko nawe ari gukora cyane kugira ngo abe yagaruka mu kibuga, atanga ibyishimo abakunzi b'ikipe ya Arsenal baba bamutegereje. Ati rero ni ikibazo cy'igihe gusa arimo arakora cyane kugira ngo abe yagaruka mu kibuga. Twerekeze mu ikipe ya Manchester United, bamwita Erik ten Hag, nawe yatangaje ko ibibazo byinshi bikomeje kuvugwa mu ikipe ya Manchester United, gutsindwa kwa hato na hato biri guterwa n'ikibazo cy'igihe. Ati ikipe ya Manchester United ifite abakinnyi beza, ndetse kandi ntabwo navuga ko wenda ari ikibazo cy'uko abakinnyi batameze neza, badakomeye muri rusange. Ati abakinnyi dufite ni beza, squad dufite ni nziza. Ati wenda bitewe n'imvune tugenda duhura nazo zishobora gutera umusaruro muke. Ati ariko ni ikibazo cy'igihe, turimo turaganira nka ekipe yose muri rusange, yaba n'ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United. Bimwe bivugwa ko ishobora kugurwa n'abaherwe bagiye batandukanye. Ati ariko family Greza turacyari kumwe, dushize hamwe kugira ngo tureke ikipe yagaruka mu bihe byayo byiza. Ati ndababwiza ukuri, mu gihe kitari gitoya, mu gihe kitari kirekire, muraza kubona ikipe ya Manchester United yagarutse mu bihe byayo byiza. Mu nyemerere nsoreze mu ikipe ya Chelsea the Blues, bamwita Mauricio Pochettino, aganira n'umunyamakuru w'ikipe ya Chelsea Frank Cardi, yatangaje ko bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye Nicolas Jackson ari umwe mu bakinnyi batari kwitwara neza. Atari ko kutitwara neza bitavuze ko ari umukinnyi mubata, ahubwo ni umukinnyi mwiza. Atari ko yaje mu ikipe iri mu bihe bibi. Tiyuje mu ikipe iri mu bihe bibi nawe bituma utajya kuri forume nziza, n'ibyo ukoze ntabwo bigaragarira abakunzi cyangwa se bigaragarira n'abasportifu muri rusange. Atari ko witwa Nicolas Jackson ni umwe mu basore nkunda imikinire yabo. Ati rero ni ikibazo cy'igihe, naho ubundi ameze neza cyane, ni umwe mu basore batanga icyizere, ndetse yewe football y'ahazaza yazaba ishingiyeho. Rero ese no gutegera tukareba Nicolas Jackson ni umusore mwiza, akaba ari mu ikipe iri mu bihe bibi, cyangwa se
nawe ku ruhande rwe ntabwo ari umukinnyi w'akataraboneka cyangwa se w'inyenyeri ikipe ya Chelsea ishobora kugenderaho, nk'uko umutoza Mauricio Pochettino we agaragaza ko ari umusore ufite impano idasanzwe. Nayo makuru nari mbafitiye muri kano kanya agezweho hano kuri Bridge Sport TV. Nitwa Kendrick Waziri, mukomeze gukora subscribe, wowe utarakora subscribe iki nicyo gihe kugira ngo dukomeze kubana mu makuru agiye atandukanye y'imikino. Mukomeze kugira ibihe byiza.